Gavana wa Meru Mutumanto Ithinki augite siasa cia Kenya cia 2027 akagwata Rais William Ruto mbaru indi nandi nikagita gakwithirwa agitira Ameru ngugi haria aritie kiri mambura ja Meru Dairy na aria kwamukaira nchanjo na mbeu iria Rais ekire wira ni ikaretwa na kwini kwa maguri. Mutuma augite Rais akonjuriria Ameru wira ne bwawe kiribo akira arimi bakenda kwangaratanwa ni siasa ire igweta na mbere ndi ba Rais Ruto kanya na bakona ngugi yawe. Muthuri Muriuki atumenyithia nkuruke. Renda gucokeria mwathani nkatho ta arimi beria na kinyata antu ba Meru no ntubwa ntuko inene ira tureteri mbegu ya kubandithia ng'ombe cietu cieria ire witwa na mugambo ywa gichungu 67 ujuna ni Gavana Meru Reverend Mutumanto Ithinki kagita kara kwa mukaira mbeu kumakirwangirwa kagiri mbeu iria mutongirio mugongo kagita kara muri muthiru ari kaunti Meru gwetithwo ikendwa na ciringi 1,000 na magana jana untu bura narua bumbite kuthaboki ujura. After the president directed us to give sex semen at that price of 1,000, it is the opportunity for the Kenyan farmer to now increase production. I'm so happy that today we are launching the sex semen at 1,000 shillings from Kagrik here in Mount Kenya, Meru County. And it will be replicated across the 47 counties. So kiama kiraka na institution yere bwitha cia mbegu ici eria iba utwira bakendelea guturetera mbeu na arimi bonde baraba bakwenda ng'ombe ciao ciekirwa mbeu. President tariki 10 nemwe 21 mweri wa June mweri muthiru na arimirwa eyite congress kia thoge to kia arimi beria twarua tubandithia ng'ombe na mbeca ingana 1,400 tu mwene mbegu akwija na uturetera mbegu na 1,000 na ina atu tutigwa tushauriane na manager na chairman tumenyere ng'ombe uri gakinyirwa nae 1,400 tisa sawa na Murungu etethagia turenda exercise hiyo His Excellency the Governor yambiria na harua ng'ombe za leo ziwekwe leo na no ndebo nandi Gavana Meru ethwa kiuga we ona kinya kethwa thi cia sene cia 1 term kana 2 term kira kwenda muno ni mwitongirio mugongo ethwa kiongero kagita kangi nondu na kone na kujire mawira ne jawe jara muno agwikira arimi ijakutho jakithithika romba nontu munene wetu agutu na kuyuria promises ira gwika kiria Meru buri antu ba Meru ndi boromba manto ya siasa kando yote mwaka ywa kura yoni mwaka ywa maendeleo baba inge bariwa 1 term baba inge bakaua 2 term tutekere 1 term kana 2 term batu maendeleo tukwenda adani atabokuwa na nontora noe utwa katwa mwa 2 term kabokuwa atebuarimi kabokuwa ade muntu abore akago itrete ngiri mwanja ne ateokuwa te 2 term uwa boya yani genda ginya we aibua menyani to tamu yana icio twandikilia tore arimi na itukwira munene wetu ni boya kiri president yone nao tukona barabara arimi bakwa ni nao tukona ruji ni nao tukona mbeca cia kithomo ni nao tugakirwa mathoko ni nao tugasupporterwa mantu ya urimi na sisi kama wakulima tumefurahi. This is one of the big dreams come true, si ndio? Na unajua huko nje tunasikia mambo mingi serikali ifanyi kazi sijui nini, lakini nyinyi mnaweza sema namna gani inafanya ifanyi serikali inafanya amna bubu na ugetinani na mukitenza cha ng'ombe kumake thirikari nene 15 na bakeva bakongera 8 cia county nikena ng'ombe cionthe tieria na mche nyama titho chikimto cindano iji biomia bithiri biere nindererwa ng'ombe cietu ciena mirimo ya foot and mouth disease nderwa ciena lumpy skin disease ndaringira ministry ya livestock gukirukira PS wa livestock mheshimiwa Mweke
technical officers bawe ni bejire na bareta vaccines cia ng'ombe cietu both cieria na kinya cia nyama na exercise ya vaccination ni endelete na umatorene kwa wito kuria arimi betu ni bethire bari supportive ni ba collaborate na mandaktari betu ni kenda ng'ombe cietu ie wanchanchamo iratwanenkerwo ni national government almost 15,000 na isi endelete kumuntwa na atu turi county ni turongelere cietu ngiri nyanya chanchamo so ng'ombe cietu te ng'ombe yeria kana nyama ibatire gukua akiuga we ati thagitikiria winyange butabo kionekana akiorotera mantu ja maandamano arakithikieria kiarigiriro gitire nyangwa kuithia utheria ria ruto ria ni ria riaku kana kwe ng'ombe ruto ega Meru ende tugeo guchanganywa ni amba tugea guchanganywa ni akora tugea guchanganywa ni antu bakwenda kuthukia economy ya Meru bagitwira bakuthukia kenda ruto aibuororo na factory yeto akaria ndi ngavana ntina nguigire Meru ngwe kwa ni ukaria antu ba Meru no karia into bia Meru ne mweya ngwe kwa nonto mutambo yoyo ria ni ywa Meru bonthe yo tugatureria riri ya tuturotonga bwetu na inyamo Meru araibua etureria eria tere kutharima na ndi babe yete gutura ni amba bautete antu babeya Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirwa Kangangi.